Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалакунуу базарындабыз. Кыш мезгилинде өткөнү менен, бирок Ошто аябай жылуу, 15 градустан жогору 17 градуста эле сезилип атат. Күн ачык, асман көгүлтүр болуп турат мындай. Bulutсуз. Biz болсо бул видеодо сиздерге аралаш түрдө ондоларды көрсөтө кетебиз. 3 декабрь 2023 жыл Kia K5 рестайлинг 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, заводской газ. $13.500 тез арада сатылат. Так, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы бар айдоочуда. Жок, машина жабууга окшойт деп ойлодум да. Жакшы, монитор жок. Электро күзгүлөрү барбы? Электр приводу деген. Бар экен. Берк водитель жакта. Барбы? Жакшы. Ora bering aka. Nimaga Telegramga qo'yib qo'ydim aka. Bo'ldi. Так, мо Samsung SM6 2018 $13.000 бензин экен. Номери жакшы көрүнбөй калса, жакындатып көрсөтүп коеюн. 550 88 95 84 номеринде. Панорама люк, электроручник. Камера. Күнделіктері ушундай жайкы, ушундай графитовый түстө экен. Так, бул Chevrolet Trailblazer экен. 2020 1.3. Музыка Bose фирмасынан экен. Круиз контроль, автофарлар, кара кожада, электро жылдыргычтарда отуруштары. Түсү башкача экен да? Өзгөчөлөнгөн. 4 вд экен. Баасы канча болду? $22.000. National Geographic'тин немесин коюп коюптур да. Жазуусун жармаштырып. Так, Mercedes-Benz турат мына жерде. 211 кузовта. Авангард. Алдынан сонарлар бар, фарамывательдер. 2004 3.2. Газ жабдыгы да бар. Панорама люк. Мультируль. Заводской монитору. Дөңгөлөктөрү төртөтен кышкы, протекторлары жакшы абалда. $8.700 экен. Мында Mercedes-Benz 124 кузов E-класс. 1994, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, $7.200. Коробка механика. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, электро күзгүлдөр. Кондиционер жок. Чыканак тирегичи бар. Бирок абалы унан аябай жакшы экен. Жакшы көрүнүп турат. Өзүнүн жылына жакшы сакталган. 4 дөңгөлөк кышкы, липучкада протекторлору жакшы абалда. Бул жерде Hyundai Starex H1 H1 2008 2.5 автомат $12.000. Жүргүнчү ташуучу экен. 4 катар бул дагы карнивалдарга окшоп. Grand Starex. Ичи аябай кенен. Hyundai Avante 4. Avante 4. 2008 1.6 650 ming so'm.
Россия темірінің бірінде шындай екен. Honda CR-V 2 американец 2003, коробка автомат, қимылдатқыш көлемі 2.4, $10.000. Камера бар, рейлинг, люгі дағы бар. Малибуны қаншада отасыздар? 14,5 мың. Chevrolet Malibu 2 2017, қимылдатқышын көлемі 2 куб турбина бар, бензинді. Кореядан 14,5 да отасы. Музыка Bose, отыруштарын 2 режимде памяти, электро жылдырғыштарда, ролі кожада, круиз контроль, автофарлар, монитор, 2 зоналы климатта, машина кейджігі. Пробег қанша болып қалған? 52 мың километр. Тағы Malibu 2. Қаншада отасыздар Малибуны? Malibu 14 деп отам. $14.000. Бұнда да круиз контроль бар, руль жылытуысы бар, автофарлар. Так, 2 зоналы панорамалы екен. Анан мынакей ашқысыз кіру арқаңқы ешіктерде дағы бар. Бұл сайбай жақшы өзі негізі. 42 мың километр чурқаған. 2017 1.5 турбина бар бұнда дағы. $14.000. Suzuki Ignis. Ignis'i қаншада отасыз? 380 мың. 2004 1.3 коробка механика. Бұнда Suzuki Ignis. Bu тұрып қайдан машина осында? Тұрып қалған машина дейді. Электро күзгілер, алтын қайнектер электро көтергішті. Бұда яңгілері қалмады. Шында чаққан өзі көрініші кроссоверге оқшыған. Так, бұл жерде Honda CR-V 2 оң руль 2004, қимылдатқышын көлемі 2 куб, 680 мың сом. Люк бар, 1 зоналы климат, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө персоналдык чыканак тирегичтери бар. Шундай көрүнүштө. Машина кейджи. Так. Honda Stream Absolut комплектация, туманниктер бар. 2004, кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, коробка автомат. 650 мың сом. Төрт дөңгөлөө тең кышкы, липучкада протекторлары жакшы абалда. Камрини сурап көрөлү. Канчада отасыңар Камри? 12.300 деп. $12.300 Toyota Camry 45 кузов. SE американец. Toyota Camry 30 kuzov 2003 2.4. Qanchada o'tasizlar? 700 ming avtomat ekan, ha? Far омывательlari bor.
Мультироль. Роли кожада.